Ngiyathandaza mekhona nje ngiyamdinga lo Jesu mawunga ngedluli nje sasho njalo phambi isandla sakho njabe kuthi usekhaya zwama amazwi ami phakamisa isandla sakho ubuyisane noNkulunkulu lapho awungizwe nami Jesu wami phakamisa isandla sakho sengiyathandaza lapho babiza abaye Jesu lapho siyabonga nisenze ngisondele phambi mawungizwe ngisondele phambi sesandla shawa isikhathi laba mthanda besondele ngaphambili mawungizwe nami Jesu lapho mawungizwe nami siyabonga nabafutshenize phambili ungasali ngenzeka ukuthi uyagcina ukuthola ithuba elinje lokubuyisana noNkulunkulu empilweni yakho kubhlungu kuphila impilo yama regret uthi kube ngavele ngamamukela nje uJesu baningi namhlanje abangasekho phakathi kwethu abalifisayo leli thuba lokubuya bezobuyisana noNkulunkulu mavuma kuba likwedlule namhlanje yizwa unendaba uJesu unendaba nawe umeli waphakade unendaba nawe uJesu lapho bafowethu sesithandaza jabe kuthi usekhaya phamisa isandla sakho usho lamazwi emva kwami inhlahla le ohlangana nayo namhlanje inhlahla le ukumelwa inhlahla le ukuthi ube khona ukungena endaweni yakho ningabi namahloni bafowethu liyaba ubula kwababhubhayo kodwa kithi nesisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu kade uPaul akunamahloni ngevangeli ngoba kimi liwukuphila lingamandla kaNkulunkulu lisho lamazwi emva kwami lithi Nkosi uJesu sibalekele thina sonke Nkosi uJesu namhlanje ngiza kuwe ngiyisoni kodwa Nkosi ngiyakholwa ukuthi wena wangifela esiphambanweni ngiyakholwa ukuthi sengisindisiwe egameni likaJesu Kristu amen siyabonga bafowethu mawungizwe
Jesu, Jesu, Jesu.